Get help! Wewe muzana mufasha. Bashiraho alamu. Cyane uzana mufasha cyane waje. Larry! Musaza ari mu mazi. Dore ngo Josh aratangira. Turare. Filmira. Kwabwa je. Geura abantu bose mu mazi mwana mu mufasha. Umusaza twagenda kato mu mazi. Atabwa mu motorbike. Tayari. Nakobwa motorboat. Yinjira mazi. Raka. Larry Brown. Dore bro ari hakuno mama shenge yaje kuroba ari kiri mu mazi sinzi ariko uyu nawaza gufasha Larry ari shaka mazi ntago nkumva mwana nta kintu ndi kumva shaka ngo iki kumba Larry akira aho ngaho shaka mu mazi shaka ndani ya maji Let's go mwana Let's go atumuvandimwe bakurura Larry gaturore Jewe data we Rory. Ubani. Maguru yagiye. Maguru. Ndagufite mwana. Agacyura mufite nyine. Sigaranyaga kufe. Hey. Ayiwe arabira. Yaramushwanyaguje. Dore cyo bita imbavu. Ese we muraho. Hey, waribonye izina babyita bayiti wabyita bayiti uko bishaka ushaka byite bahati Xavier Samuel n'umucikwe ngembakinnye ubuse basomere abone mwarase tukihutisha ko buri hari ibintu ureba ko bati filime niyo byabaye tayari hey Sankara nabwo wonye nazigi umva je suis retrouvé dans une gihe Sankara ngurabona Alex Russell Phoebe Tonkin Marite Sax Alice Parkinson Lincoln Lewis na Damiani amazina nyirumva nanabe byakwihusa ubundi abambere ni wabonye babiri bapfuye nabizega brafere bavuga ate turashaka hamwe bapfa wamwe bicana erega ndabizi na rukundo rwanyu baba badapfa sujya mwazireba abantu mwarangiritse abantu mwabaye babi umusobanuro filime yivuga butumwe ntayo mwareba barakwereka 12 months later cyangwa se umwaka wa musore mugenzi aragira impression ivurwa na pression depression imutsinda mu nzu nyuma yuko yabuze inshuti ye sinzi niba wari umukobwa nawe bakiri kumwe buri hari ibintu bikuba ku byakira bikaba ari ikibazo bene ahora reba hano nibyaye n'inyanja amato kaga kufe mugenzi ka mushutika yaragasigaranye yibera hakuno mu kibahima mu kageto byo kagategura ka cyayi bayifitiye ka kato kiwe shaka aho tuvugira zirimo zirategwa shaka ahantu hanini zirimo zirategwa rwose muri East Coast yose bana bareba amafoto mugenzi wa mukobwa nawe bakiri kumwe ariko mugenzi asigaranye impeta manza bitaragenze neza Maniga yasigaye wenyine umukobwa bapanga kubana bamara kubana bakavana bakajya kwitura muri Singapore bagira gutya bakajya basura ukuze ubuzima bwa geto akajagari ni kabura kugenda bambarira mu nzira kaza kureba hano nta fagitire yasigaye za bill kwishyura bari baragenda abona Wolf isa nkayihambiriye ariko yibona Wolf ni nyamaswa zidapfa kuba mu bantu ntiyabitinda aho yasike Maniga umupira wamucikiye agafaranga ntako ubukene ni bwose ndagukebona byabisiga bitera umwaka ariko se abanje kubona Wolf abona ibisiga byinshi biri guhunga iki biri guhunga hakurya uri hano uzabona hari guhunga ibisiga ujye menya ko aho bigana ni waramahoro aho bivana ari ibibazo birimo birahunga hejuru y'inyanja bivuze ngo hey Maniga ntiyabitinda ubundi se ntaheza hisi ntaheza hiduniya urumva ntacyo bitwaye Maniga rwose yitonze za kwijobu nk'abandi bose nubwo akaza barahari indyango urya ari ntafatika ariko ntacyo dabiruta kwicara kumbe hafi aho
arabo yaciye bambaye batyo. We gotta move to the car park. Bane turasha muri parking y'imodoka. Baracungana na polisi. Ntago twaguma hano. Ngo bace muri car park. Hari umusore mwiza afite aka restaurant akoramo. Kumbe abagabo bacunganaga na polisi nabo bakora iki? Baza guca muri parking. Ure filime. Kumbe umusore ntago ari aka restaurant, ni alimentation ubona zarateye imbere nk'igisimba. Ugasanga inyuma ku gisimba hariyo restaurant imbere alimentation, ugasanga bashizeho n'ibitaro. Come by yet? Not yet, you're safe. Abandi badese ntago baraza, waramutse. Yabaga kwambara umwenda w'akazi aruko yinjiye muri alimentation. Kumbe hafi aho muri alimentation yajyana abantu benshi. Hano harakandi kana gakobwa nako kazaga n'ubuhere na amatwi yose karatobaguye. Kumbe akakana nako nakajura. Nakana gato kagakobwa. Kumbe fandi yakabonye security. Ya modoka nayo muri kantu koza mukarebe. Murebe muri kantu kose. Why are we stopping here? Kucho hagaritse hano hari n'indi couple yaje. Sana hano. Kyle? Ako si Kyle. Ngahakira. You're bad. Umwana uri mbi cyane. Bakinaga game zakona kirucye kamugeti hakurya. Bafite bwa buga bwa muserebende butera umwaku. Shoke basabana cacaka. Kameza ga DJ Jesus. Gatera umwaku. Urakere. Kaga kobwa nakibere muri alimentation. Kareba na filme kuko security yakabonye. Karatsimba. Kamubonye karatangira. Hagarara karatangira gakobwa. Security remyirukanyira ntayo. Itsimba hakuno. What are you doing here? Ya urakora cyane. Arebye neza. You scared me. Mana urankanse mana. Kumbe gakobwa gifite hano boyfriend wako akora ari alimentation. Sorry. Rwaza verseri. Mood. Unabyibutse mana. Once, baby. Amezi 11 sheri. It's just some playlist when we get. Mana ruturimo naguteguriye rwose hakunze kumva karirimbo. Saura urakoze kuma MP3. Ndabe MP3 bya kera. Happy. Nanye nakuzaniye filme. You too. Kumbe nizo kibye. Aziregeza cyari mu price tag. Tell me you didn't steal these. Gira kutazibye. Ryan. Ko mana buretse oya. Okay. Put them back. Ndashaka ibintu byo bisubizayo. I have nothing to give you. Yerega she nta kintu mfite cyo kuguha iki kibazo. Aho kugira ngo wibe ntago wama impano nta ndwara itegeko kuma impano ku buryo bigusaba kujya kwiba. I hope you're not interrupting anything. Mwangana kubangamira. You know, that's a really cool jacket. Muko wambaye ikote ryiza. Thanks. Asante. Got lots of pockets, huh? Ari wari ufite imifuka myinshi. Take a little peek. Rero ntago ari ngombwa kugenda ukora kurushira muri iyo mifuka. Barebye gutekebye ibintu byinshi. She's gonna pay for it. Arabyishyurira. Got my paycheck. Musore aramuvuganira. If you don't believe me. Muze kuyanga atakujya mu mufungi. Paycheck. Dukata yawe. You're living in a dream world, kid. Rero mwabana mwe bamwisi inzozi. You're fired. Ndakwirukanya ahubwo wa muhungu. And you, shoplifting, destruction of property. Kujya kwangiza imitungo y'abantu ibintu by'abantu. Already called the cops. Namaze guhamagara polisi baraje gutambikana. How did you see all those birds this morning? Tazugara kuri wa musore Josh hakuno. Nayibere muri alimentation. Crows and magpies and everything. Hano rwose abarangwa ibintu byinshi akaza rwose agenda abishyiraho bigomba kuba biri mayoneze hano. Hagize gutya abo nta mukobwa zakundanaga. Haciye umwaka mugenzi musaza w'umukobwa apfuye. Wagarutse ryari. Tina. This is what you want? Imisi byo ashaka kumba umukobwa yiboneye n'undi mukunzi. Niba zarabaye. Oh, Jesus, John. Masheri we Josh. Josh wakora ibiki? Clean yourself up. Wajya wikorera isuku kujuza kazusa nabi. No, not the customer bath. Nukoresha ubwerero bw'abakiriya. Ujuza kazu ateye ipasi. Manyaze umusore umukobwa batandukanye bongeye gura aribone ndi mugabo. Maniga arikomereza ntiyavuga byinshi. Ni Katina. Sasa hakuno. I got the call. Nahamagawe. Nguriya. Oh shit. Nganda. Sasa hakuno hari abaje muri shopping bigezira hakuno mu mapenzi. Wow! Ni Kyle no nashiriwe nakabwa kabo Jesus. Kumbe hafo. To hear something stirring around that head of yours. Bara ni munumva ari ibintu bikuzenguruka mu mutwe byinshi.
The office is at the back of the store. Mwana office iri hakurya muri store. So you got 5 to get out. Mwana amafaranga twayapakira mu minota 10 twaza dufite 5 yo kuba twasohoka. Sasa hari amarimantasiyo usanga ari amarimantasiyo akomeye haza imodoka ya banki kubera ko yakorera amafaranga menshi imodoka ya banki ikaza kuyapakira icyarimwe. This is done. Rero imodoka ya banki igiparika hasi twe duhita dukora icyo tukwiba yacu twikomereza n'abajura. My brother's clean. Ibi byose ni bishye mukumva ari mwanya yarabari umwere twishyure bailing yabe bava muri gereza. You understand me? Uranyumva mwana uyaje kwiba kubera umuvandimwe uri hehe uri isheni unyumvira abantu bara n'abaditeye ngo bamufata akaba yafungwa ati ngenye ko amafaranga ngiye ku bailing umuvandimwe wanjye aveyo. Soma hakuna gasaraba sasa nawe abonye depression zijya zishire yabuze inshuti none asana n'umukobwa bakundanaga mushiki uwo bagiraga yiboneye umugabo ni Josh. Impression zivurwa na depression nako yari indwara zadusengeze zijya zincanga zitandukanye yarwase kuri ejo ndashaka bamufunga nari mpamvu yo kwishyura beze gutya. She didn't steal this. Ibi byo ntabwo yabyibye. This is hers. Ibi nibye uyu mugabo agakobwa arakazi bwatinze ndakurasa. We both know you're not going to go through with Just this. stop. Abizu Because I'm this close. rwose bibica mutongana cyane Arresting me? ujya kumfunga se A+ parenting, Dad. rwose uri umupapa umbere gakobwa ke urebe filime sasa Lack of uyu mugabo afite kana gakobwa karamana ni umupolisi sasa hakuna mwana wanjye I'm gonna process you this time. kuri nshobo bigeze ngenda gufungisha pe. You can spend the day in lockup. ndashaka rwose urahitamo kugufungira mu rugo cyangwa se kujya nisheni. What do you think that's going to do? Maybe papa ndarambiwe call you need. ndaje amagare polisi ko njye ntabwo nakwijyanira nibyo kana nta kintu kabuze ibyo bisanga ubwana bwaregize uburara kigize akantu ibaze kujya kwiba ngo we boyfriend wa Imana. Would have thought about all of this. Ariko wamwane ko mama yarapfuye bwose iyo bari muzima urumva yakaba yishimiye ukuntu yitwara. Piss. Pepere wa msense abana b'ikigiye ngo bahawe ijambo umukoreho bakumanike ureba umwana ukabura icyo umukorera. Umugabo agize gutyo bona arabafite imuna babati pashaka kwiba amafaranga ya alimentation umugabo bagenda yambaye ikigofero muzebe mwanga munda n'umupolisi ariko nabanje imodoka y'akazi yaje bisanzwe rangije inyuma n'abafitemo ibikoresho baramukabucura bonyara umugabo ufite imbunda giye mu gikari cya alimentation muzasubira muri alimentation. That's it, done, it goes. Mujuri ndani Great. Lebye bari muri alimentation kumana na rwose afatana rwose umuntu ugiye gushopinga nk'abandi bose aza baca marawe yerekeye amafaranga abikwa kwa manager barayakusanya bakajyana muri kufure foro kwa manager ayari yitonze done. What the? Ebini way Give me the money. mama faranga There's no money in the nta mafaranga muri kufure foro afunga umunwa ntabwo nsubiramo. Give me the money. mama faranga All right, just. sawa You okay? begenze gaje sibyo ndavuze mimi nataka pesa harakiri wewe unanizoea takupiga risasi kwenye kichwa ashiramano pini afungwe inareje pa amafaranga arimo. You see? So bibona okay. Where is it? Ari hehe rero kumbe wa mupolisi fandi nawe yagarutse yarajyanye yarafite ibibazo by'umukobwa we nawe wigize nabi umukobwa yigize akantu k'akarara karaho kakana bonye igisambo kinjemo no n'imbunda kumbe urugabo rwakomeje hehe muri office kwa manager. Ngo manager ngo no company ikomeye manager ni wa alimentation kora kigabo gicishijeho manager burangwa aba agent n'aba FBI aba agent n'aba BTN mucishaho we tavahuri zana senyine we shenzi. Drop that fucking gun! Chere muda aswa msenzi we chere gisaba gifatari umuturage Money! mafaranga ari I said put the gun! ndavuze ngo shiri muda hasi ndabarasa sasa hakuno
ka gasore kaje kubangira sheri bafite uburyo bakomanga hano ben akoche kanje fungura umwanya wa vie fungurira sheri. My dad was totally. Mana papa wanje ni umusenzi sheri ngubwiza ukuri imbesire. I lost my job. Sinagabona ko ndi inkumi. Cares you Byose birandeba. job anyway. I can't. Nubundi akazi kawe warakangaga nubwo wakwirukanye nta kibazo. Important to you, I'll go get. Ubuzove bure ubwana bwose wari ubwana No. ngo kubera ko umusore yangaga akazi ngo kuba bamwirukanye nta kibazo kirimo akakaba kishimiye ko agiye kujya mu bushomeri. Ubwana burago buri mu nkundo z'amafuti ngo sheri nubwo bakwirukanye ntacyo n'ubundi akazi wakangaga. Hako mugiye inama kumbano History class, right? mwana twigaragaye histoire mwana bitese do aba nabo do ni mu modoka niko akazi kabera. Gift uri modoka rashaje ni maniga. Umuhoro wanga kwaka. Zini za modoka zisaza ngo batiri yazo bakarekoramo imihoro. Iyi gisaza bagati yababaye umuhoro. Bashira amazi arabura. Ibintu bitajya bibaho. Afunguye amazi. Aya mazi azasimbagurika. Tangira kumva. Hano barashe umuturage. Ndakurasa. Oya. Yanda barasa mafuta katina. What the fuck did you do? Mwarakora bacunga abasenzi mwe. Hano kimwe kirashe umuturage. Bose uri nyuma. Hey! Baretse. Hero, mate! Shaka kwigira intwari. No! Ndamurasa uyu mukobwa. Bakira umumva umutingito. Mumva umutingito bari hafi n'amazi. Umutingito biri hejuru. Kumbana munyenzi arakana. Mwana wanjye ngwino ntago byoroshye. Amafi yaragiye rapfa aza ku mwaro. Bya bisara by'inkunda n'ubyino. Muyimira bari yo twadukeneye. Umubije ntago ari imiraba. Tsunami hajaranapu muri new version. Amazi yaragiye arazamuka. Dore ngo tsunami kebwe data we. Bana bara yewe ni ranapu yewe. Hajaranapu imwe. Tsunami mu mujyi rwagati. Bana bari muri alimentation. Kebwe data we. Birimira. Baturage bari muzabo. Jabindi teganyagihe ibintu byiteganyagihe ngo ubusenga teganyagihe n'Imana bababwiye ngo abantu bajya hanze y'umujyi barasuzugura. Rebera filime sasa. Reba filime. Ana maza bafite imbaraga. Kumbe uyu nawe yarari kumwe na sheri. Ariko se ibyo niki? Wa muhoro wiwe bamuterurana n'umuhoro we. Bamuterurira muri wa muhoro wiwe. Na kupure. Befite akamodoka ka waterproof. Yawe da hayo. Pata. Ubu se wanamaze gupfa filime niyo yarangiye ari ikibazo. Cyewe data we. Aiga data we. Hana amafi ababonye igiporezo nayo yabaye atapfuye. Jewe. Ay bambe. Alimentation yose hasi. Ngo ubundi bizana ibiteguza. Niyo mpamvu nongera nabwo ati muve mu manegeka nyabona mureke ibyo gutura ahantu h'ibishanga. None ibi nkiba barwana. Kumbe maniga Josh. Alimentation yarengewe. Yewe! Over here! Ya hakurino. Kwa rujura. Haramura babonye. Aho naje go muri alimentation. Anyone? Taundira. I need help! Tene bafasha. Anybody!
hagira umfasha mugenzi ka Josh kagira umutima muzima kagize gutyo dore umupolisi Where's Tina? Tina ari he umugabo wa Tina natabaye wa mupolisi wa mupolisi cyuma cyamuciye mu kaguru Help him! I don't know what to do! wa twamufasha Help him! Calm down! turagu twamufasha banze tuze What the hell is happening? What is... narebe biri kuba Gotta get him out of the water. tubanze umuvane mu mazi Sure. tureba uburyo twamuzamura hejuru yazamuka hakuno bamuzamura hejuru muzehe cyuma cyamucumise kirahinguranye I need you to go and find anything you can to wrap this leg. mwana nshaka ikintu cyose twabura ukuri ikintu cyenda sibyo niyo ushaka abari scotch cyangwa ibitsinga duhamire kugura amaraso adakomeza kuvamo cyane papa Oh God. mana nyagasani Jamie! Jami kagakobwa kajura papa papa kabayo karimo karoga kazakuna ikiganza hereza ukuboko kwawe muvanayo ahantu hose harengewe Jami papa Dad, papa narize ngo wapfuye How did you get out? I was in the car. wavuye mu modoka gute nari ndi mu modoka Ryan, cyaje wansize muri parikingi sheri wanjye Ryan mana nyagasani yibuka Ryan sheri we Ryan's still in the Ryan azari muri parikingi y'imodoka muri car park car park. Forget it! mwana wanjye byibawe mwana ubyibagirwe It up here? ahantu hose harengewe n'amazi They've had it down there. byanga byakora niba yarokotse ari hasi niba atarokotse kandi ngo yakarenze ngo ipane kujyayo komanda tuza nyine nuko byagenze bakiri aho guke baguze barebe ko hari aho babona umuntu kumbe hari abandi barokotse kumbe manager bari matasiyo n'abariyo na security ngo nabapfira gushira kumbe hari uwaje kumbe Tina nawe aracyari muzima Tina? Tina Tina! Tina Tina yubaye ntabwo arabyiyumvisha Okay. I need your help. umvanye ubufasha bwawe sibyo I need you to help your dad, okay? banza ufashe papa wawe sibyo Put your hands here. fatana rwose aho yakomeretse aho icyuma cyamucumise ufateho gutya kugira amaraso akomeza kuva ari menshi ukipinga pressure kuri wundi yiwe Tina yahahamutse yewe mana we inenyatsi natewe na ex wanjye cyangwa Hey, Tina you're okay. meze neza Look at me. banza urebe mu maso sibyo You're okay. meze neza What happened? byagenze biti People. abandi bari ako karabyiyumvisha umva dore abandi bantu unababona yewe tata we haye urebe filime hari ibintu muri ugatuvuga ati iki tu niho ruzingiye hari icyajyanye amayiti aha niho ruzingiye filime ibaye ibamba tayari hari uzi yuko bitandatu nta gihombo kiba kirimo we rangije banayo ka Tina nabone mbabwiza ukuri buri hey hano hari aboga ubwo bworoshye Here. yewe beza ukuboko hakuno gutanga sapoti za ibintu bya filime ni igitanga nako ibintu by'iyisi azamura umuriro w'Imana alimantasiyo bamwe batugaga imbunda bagiye kubiba kureba gutya abona cya gisambo cyo cyarashe umuntu alimentation manager kumbe wa mugabo wa Tina nawe ntacyo yabaye mugabo wa Tina nawe ari hakuno amazi yari menshi amazi yarasenya ibintu byose yewe mfasha Calm down. mato ngaho tuza genda gake hey aho uzi yuko hari ahantu urumva kumva hano muri car park barakingiye imodoka ahantu cyakoze abantu bananubaka ahantu hagakomere barahagiye bakora ikintu cyitwa beto
sasa na ya modoka nayo yagiye yicara hasi ariko ikiza amazi ntabwo yinjiyemo indani hari ikintu wumva shashiri hari acicika bafunze umunwa akanya gato hari ikintu bumva amurikisha agatelefoni harimo yambaye yitwa The Jesus so waretse nkakomeza nkamoneka inyuma yawe It's behind you. kiri inyuma yawe You find that noise, boy. You kiri cyakorwa rusaku boherezayo Jesus boy. konshira icyo ni iki yewe hayo hano hari undi wawereye ya G yari mu umuhoro wacuramye yari yibereye mu modoka yiwe zafi mishiri yamuhaye ni muri akanya ntago zikenewe bitari igitoroshi Imana ishimwe bonana kuma turunovisi zemfo muri kirahure mazi ndani rebe ko yavamo hey how's you yitonze maniga rwanda kureba ko yavamo indani gahoro gahoro hayiwe mvuye mu mupanga wiwe gisigaye nta kindi hano byo kuhavana ingorabahizi ntabwo bworoshye hano umuntu wanyuma indi ukumva halo halo tangira kumva nandi majwi hari umuntu urahora asenzi abanyamerika bose ibintu bibacanze ijambo ariko se kandi ajyana habi ariko kiri mu mazi ra hari ijambo ringo abanyamerika benshi bifashisha iyo umuntu ahita afakiza ikintu cyose muri imandi hano hayiwe kuguru kwabaye paradisi yagize gutya ubona hakuno mugenzi n'umukunzi inana bari hakuno date man ishimwe yitonze 5-9 rebye hakurya abona hegisi zamura ukuguru nkwereke ureteguye nkuhambire unjishe acomora micyo We gotta get out of here. tugomba turebe ukuntu twava hano Stay here. We gotta get help. umva dushaka kurya twabona umufasha gufata zisha muri uyu mujyaro umuntu ararokotse tsunami kora napo yaje nk'yagatera yaje asenya arimbagura shwanyaguza tsunami amazi yazanye yari afite imbaraga ziri hejuru hatagira umuntu umwumva hano sibyo bari harwe cya gisambo sasa manager ya banki cyari cyari mutunze n'imbunda nako zari banka manager banuza bari matasiyo ntabwo bishoboka mujyi wose warenywe n'amazi byo bivugira ntabwo bishoboka birashoboka cyane ndetse byanabaye. No, it's not. Look, they're gonna come for us. Hereka barata dutabare. They know we're down here. They're gonna Barabizwe turano hasi. for us. That's assuming that someone's Ngane zuje ni nko kurota nk'umwana uri umusazi. Abaza gutabara se bo barokotse. Today Mother Nature saw us all as sinners down here. Ndega nabone na mama yako ko abonye kuri umunyabyaje mpamvu nawe yakuvumye ibyago bikakugeraho. Why don't you just shut up? Hanga wafunze umuntu. Swim anywhere with this leg. Omba uyu mugabo ntabwo yakogana kuno kuguru. I'll stay here. Ngenda guma hano. You guys find a way out and bring a rescue team back. What? No. Abamwe bagenda bareko babone ikipe yadutabara nuko bigomba kugenda. With the car park flooded, that leaves only the loading bay, storeroom, Rero niba hano hose aparitse amamodoka nayo yarengewe hari hano honyine muri ya base niho twaca. front entrance. Cyangwa duce mu muryango w'imbere. Stay here, okay? You know as well as I do. Ntabwo waguma hano sibyo. Docks with it. It's gonna bring more. Ibi byose twarabyeze yo aya mashoki. Nta hantu harokotse. Quick.
umva iyo haje imiraba nk'iyi cyangwa se mu mazi nk'aya tsunami bituza vuba ntabwo byaba kabiri. Hey, well, Stephen and I'll check the front. Sawa nyina Steven tujya tureba imbere. Yajya kureba imbere. Yinjira amazi. Na Steven arakurikira. Bajya kureba imbere niba ari ahantu hakoze iki umuntu yaca. I'll take the loading bay. Naye naca kuri loading bay. Sir. Yego mbikeka. Bob? Yep. Bob. You go. Wawe genda. Security genda nta kibazo. Fande arajafite amagaro kuko yaro igisambo atanacika. Security acaho. Hey. Ibintu byo koga twabyize kera. Security aroga. Security arisunika asunika igihusha. Security ndani. Urebe. Abari hakuno. Are you kidding me? Manu muranyinisha. Do you not have charged your phone? Kuki utacharging the phone yawe? Everything, Kyle. God, why didn't you charge it? Aho mana Kyle byose nukamenya ndetse kutayicharging. Because it's not my phone. Hey, mama ngomba kucharging telefone ntabwo ari yanjye. Oh, well then where is your phone? Ngawe se yawe iri. Ngaho ukoresha yawe iri hamagaza. Kuki ntabwo na charging yanjye. Iyiwe yo yazimye kare. Well that's... Ndarebye nisaba cyane. What is it, bully? Why are you growling like that? Jesus, so bye. Kuki usakuza cyane. It's not funny, Kyle. Umbana winukira imbwa yanjye. Inayirazima. Okay. Bachiraho. What the hell was that? Sheri byo byari iki? I have no idea. Ntabwo mbizi. Kumbe hano nyiri umuhoro wiwe. Nawe byamucanza yifitiye igitorosha. Nyiri umuhoro. Kubwa amahirwe avana ibirenge mu mazi. Hey. Murika hakurya. Ntabwo byoroshye. Arebye bona mu mazi hari ikirimo. Sinzi nige ariko ndani ya maji. Aba nabo yakapu hakuno. Tina na Steven. Yayitonze. Na uruguma rwa mubazi. None aya mazi nayo bwayo bari imyanda. Uko akaraba amaraso. Bano kureba neza. What's that? Tushadikira. Babona ari gikurura ibintu hano. Where'd he go? Kigiye hera. Kumbuye bakarabaga amaraso. Abona. Aragenda agenda kuri ibintu. Get everyone out of the water. Oya barunga simva mazi. Get everyone out of the water! Yes, simva mazi atagira umuntu kuri bireza mazi. Ebikiri kuba. Tina. Yes, simva mazi nona. Hurry! Mugira vuba. Out of the water! Yes, simva mazi mugira vuba. Tina ari huta. Sasa security. Tina, Steven! Security. Steven, security. Collins. Security Collins. Hurry! Tina mugira vuba. Security. Hey, agihera. Fata Tina. Muvana mazi arasubira amaraso gusa. Ari kiri mu mazi. Kiri mu mazi kirarya. Security. Highway. Security mu mazi. Security mu mazi. Kiramujyana. Security fata hakuno. Security. Hey. Security. Mana we. Mumfashe. Security tayari. Security kimanyu. Oh. Umutwe wagiye wonyine umukobwa asigarana akaboko. Ikiri mu mazi kirarya. Hey. Uriya bazungu wikanze wese ahitagarura. Mu gihe abanyafurika uhita wumva ushaka kujugunya. Hey. Ntabwo muzamera nkabo nubwo mubikururaho. Muzambara nkabo ariko imibiri cyose yahura. Kigiye wese ntabwo wakirebaga. Hakurya iriya. Ikiriya. Highway. Afira bari. Wa muserivera kwa munuza. Wa ure. Mereziko
kubako vuba kiza cy'abakobwa babananutse bitukurura ewe tata we do bana nyagasani we What had to be 55 feet Sick. kirekire cyane avuga iki ntabwo na esheshatu To the dorsal to the tip of the tail. So what the hell does that mean? shaka kuvuga iki se It means there's a 12-foot great white shark in here. iyi ni imwe mu mashaka manini ari muri aya mazi muri alimentation hey ni shaka yakuze irangije irahora kumbe hakuno nyiri umuhoro nyiri gapangamani avayo kabiri kose tu kabiri kose yitonze sike hagize gutya ayiwe rebye mo indani I can't see anything. nta kintu ndimo nabona hasi watuje I can't stay here. afite agakobwa ushaka aravuga nta kintu mbona Give me your shoes. mpereza inkweto zawe Excuse me? ngo iki I need something with a point to break the... nyine ikintu cyatuma tumena miruwari Are you crazy? These are $300 goods. inkweto z'amadolari 300 zaguci Heather, I'm not giving. Heather ntabwo naguha guca izanjye They're not Gucci. izo nkweto ntabwo ari guci Clue, you gave them to me for izi Christmas. nkweto zimaye ari impano yawe umwaka ushize umwaka ari guca waziguze amadolari 300 Oh, I know I did, and... narakubeshye ntabwo ari guca izo nkweto ni ibipirate biri aho hayiwe Bought me fake Gucci. wamaye guca za feke cyane rwose ni ibipirate You. Fake Gucci. ntabwo nabyiyumvisha ko utambaye inkweto za guca za feke mpereza nimenere miruwari mujinya hakira hakuno afungura hejuru ushaka usohokera se shaho ngaho umugabo akaguha imana akaguha igikweto cya pirate hamaye ibidabuni tabuni cyane jyaniraho yamuguriye ikidabuni tabuni Freak boy? Is that you? yaba freak boy ni wowe I never thought I'd actually be happy to see you. imana ntabwo nari nzikora kumara yamaye urudabuni tabuni nayo se yamaye inkweto zawe uroshira kumara Well, did you check? yamera akajya kimisagara ntacyo muri caguwa yiyambarira barirene akuramo ibidabuni tabuni byiwe ayaya Shit, Kyle. Kyle Sherry Kyle! Sherry iri hari cyo numanya amazi Kyle ari hejuru arebye neza mwanda wera ba dore shaka yakuze dore shaka uve kwisambaza uzi yuko Okay. Think it's gone. afite nakabwa mara nyagasani buretse genda gake This is not happening. ntabwo ibi bishoboka ntabwo byabirobera ba You're a cop. uri umupolisi ibyo uri umupolisi Something. ugira icyo ukora For Christ's sakes, do something. agira icyo ukora wese hari icyo umutekereza wakora You think this is funny, do you? bisekeje Ironic, really. Oh, really? hasi Well, wagabanyije ubujiji wakora iki se please share. I'm sure we could all do with a good... nta rwose mu gice muvuga twakora Think of wagira kuba ari umupolisi wahita yahinduka imana yakuraye amazi Listen here, 8 hours a day, 7 days a week. wowe se wirirwa amasaha arindwi muri alimentation iminsi irindwi y'icyumweru wowe ntabwo uri umuntu w'umugabo wagize icyo ukora se So whatever way you cut it, this place was gonna kill you. erega ibyari kuba byose n'umunani wawe bikwice zumva Later. witonganya umupolisi unamubwira amafuti wamusensiwe I want you to know, ndashaka kumenyesha ikintu kimwe the woman you killed, her name was Julie. uriya mugore mwishe izina rye yitwaga Julie Friend. kandi yari n'inshuti yanjye Anyone. It makes nta muntu ugeze n'iki no nta difference. tandukaniro ririmo Robbery, so it's... n'ubundi byari muri gahunda yanjye yo kwiba nayo Because- yarasiwe Love- yarasiwe n'iriya mbobo ingenzi yawe Hey. birahagije mwipfa ubusa we
buriya ngo abasangiye ubusa bitana ibisambo bose maze bafungiye batangiye gutongana kirimo kiragaruka mutongane bugaki To keep doing that, just circling. Because it's sinzi not. impamvu kirimo cyakwisirikira hano It's curious. ahubwo gifite amatsiko ko bwahize ibintu bijyanye n'amafi Curious about mwabyita ngo mafiyology it's trying to cyangwa se shakology or not. nishaka ukongeraho ka ology kubwesikoro nyine tayari sasa ahantu bari naho tsunami yahasegeje tayari hano hari ukugira urutsinga rwa roko rwasiko rukajya mu mazi nta muntu waba akijya guswiminga We have another problem. dufite ikindi kibazo izi nsinga z'umuriro zigiye mu mazi ushaka kwica shaka urasaka ikiwanjije Just realize when the water hits those cables, this whole place will light up like a Christmas tree. ati hano uriya nsinga zigiye mu mazi hano hantu hose hatashye Down. komanda kuko umugabo arimo arezwa n'urupfu arashaje shawe All the power mains are in the storage room. ati abantu z'amafizi buri wese ari mu cyumba tubikamo ibintu bya alimentation muri stock reka njyeyo Everyone go to the end of the shelf, make a... mwese mujye hirya iriya muteze urusaku sibyo shaka yajye ku ruhande rwanyu noge vuba vuba ndeko najya muri storage room mwumve umuriro You can't. Your arm. Look at your arm. reba ukuboko kwawe waviriranye Look at kandi shaka zikurikira amaraso that. ntabwo rero wakogana icyo gikomere I don't think we have any other option. nta yandi mahitamo rero dufite nta yindi option dufite ko si biragenda biti Hold on. buretse gato I have an... njye nawe mfite igitekerezo cy'icyo twakora kumbe yakapo yakapo y'ikidabone itabone kigiye hese See it, but I'm wese ufunze amaso nawe reba aho kigiye surprised. Oh, well, thank you for your thoughtfulness, ntakoze rwose kuko Oh, kuko ibitekerezo bizima boyfriend. mana ntabwo ari boyfriend numvaga baba mu nzozi zanjye kumbi inyuma yabo buri vuga wese bicanze Know this much ahita avuga ati ntabwo ari boyfriend ari nkwiye gutunga to do with this kind of situation. mana ntabwo nari ko zizanga muri situation nk'indi kumwe n'umusore nkawe udafite ikintu yitaho hayiwe I'll do something! Kairo gira icyo ukora gira icyo ukora ase wafunze umunwa wowe wagize icyo ukora se bashyira aho Shit! mwanda bana mutafashe hano kwinaga mu mazi kidogo kwinaga mu mazi kidogo bohera burije musore mudoka mwabasezi shaka manigaza hakuno mwana gira icyo ukora bro gira icyo ukora nushaka kuvuza amadebe shaka izo ngaho manigara ahangaha anabona akaboko k'umuntu kacitse ariko Get back in the car! mwana musura mu modoka naje mbereke Quiet as possible! shaka n'ubundi zikurikira amaraso kandi buryo kinanaga ikintu gifite amaraso mu maso agira vuba Just listen to me, you gotta keep still, okay? mumva mwese muguma muri nakubuja mugwe mu modoka indani ndaje Hey! yewe Back in and wait! muguma isubiremo inyuma mutegereze gatoya Wait! What? uretse mwe mwagwe ki When I get it over here, you swim like hell to my van over... ngiye kunaga ukuboko k'umupfu hakurya namwe mwoge mugana hakurya tekinike ni swiminology kugira ngo shakology itabafata hano ni uguswiminga vuba vuba tekinike ya swiminology vuba vuba bebe banza urebe utabuja sibyo Here, as still as you can. uhame amwe nk'uko ushoboye sibyo n'umunwa wawe ndabizi ntabwo ujya uhagarara bwo kubuja ukontorore buribwira umugore aceceka kubera iki unuvuga ashaka iraza ijya ukongera agira ikibazo This will work? shaka biri bukoresha bafashe ibintu by'ibyuma hano bwa buntu batwara mu mahahiramo baratumwambika I'm not a shark. mana ntabwo nishaka bro hano hari igiseko ubusa cyangwa barambiye Here. nakira hakuno ino barahambiranya abonye mugenzi shera agenda hakurya mitina Steven niwe bambitse hakuno ibyuma Look, reba hano umubwire you don't know me, ntabwo nzi but when Tina came to Singapore, I don't wanna know. ariko igihe tinazaga muri Singapore Oh, bad. ntabwo ibyo nshaka kubyumva ariko ugomba kubimenya we were never. The whole time she was there, ati igihe cyose yari ari muri Singapore she missed you. yaragukumbuye cyane It wasn't your fault. ntabwo byari amakosa yawe kuba musaza we yarapfuye ibyabaye byarabaye nyine ari impanuka nk'izindi That's what she said. nibyo nibyo yahoraga ambwira
Hey. Jeze umusore yishinje amakosa. Found some water. Hari amazi nari mbonye. Akira nkusomye. Muzungu no kurondeza iya muha kagotomera. Bano kubeza umuhogo sheri. Come back. Ugaruka amahoro. Sibyo? Sawa. Just come back. Sheri ugaruke. Don't worry, don't cry. Jewe se, je Steven. Je mwene cyanze kota nta kibazo. Ready? Iteguye. Atane igihombo kamwambika ikirinete. Tayari. Kiruhambire naho ngaho. Ariho sha. Bagiye kujya muri storage room aho babika ibintu tubakorera stock ya alimentation. Bamwambitse ibintu by'ibyuma n'utoroshi. Ajya muri storage room narangiza akora iki? Akupa amafi ziburi. Ko hano hantu hari insinga zigiye mu mazi. Barabyumva namwe. Kombe mu mazi maniga. Maniga. Abashasha abana abantu kuva ryari mwambara ibyuma sha. Kuva ryari mwambara inyuma. Ntango ugiye gutyagasha. Hey. Mr. Psychology arayikomereza. Maniga indani. Prezanzuka we dudu. Hamu byengi barujyo waroko shaka. Zoka yumara. None zino zoka zo mu mazi ragatsindwa n'Imana. Apo, I see. Ndani. Zapirana mu mazi. Maniga nawe hasi mu mazi. Maiti dore igifu kandi sinzi shaku basanga urumva zibikurana n'ubugomesha na hakurya fizibure hombo irahera Maniga ageze aha ngo zugera aho u Rwanda ruherera yarageze kuki muri fizibure rangije arakurura bafata umugozi abasenzera umugozi amenya ko waheze umumekeramo nta heza hisi n'ubundi yitonze komana Make it. agari burokoke bacana ngine bajya babura kandi Nyarwanda nacyo n'ubundi nuko batabara kurura ko kagashoboka funga umwuka za hakuno ari hano usanga ikintu cy'igikashi power hariho na password main switch arabikoze arawukupa. He did it. Where is he, John? Arabikoze Ariyes Maniga tayare gahunda Juma biraremereye azamuka ariko sinzi barakurura umuwa bakurura ibyuma yambaye biraremereye baje bamwambika hano ari ibidebe hasi bidebe ziraremereye bagize gutya tayari yewe tina mugenzi yamenye ko mugenzi shwitati Highway uri abazungu ntibajya barira cyane yabira rimwe
rya jambo ahita afakiza ikintu kimuri impande esye umazungu nuko barira nta bintu byo kurira abana bya bintu no muri zamburi ayo amakufa mama nta bintu byo gusakuza amagambo abiri bikabira ubundi se uraboroga agaruke magambo abiri tayaruka umuntu akaba yatuje sasa hakuno bose byabata yewe You okay? umeze neza rubanda ni babi umaze gupfusha umugabo ngo umeze neza Look, yumva reba nkubwire we've got to try to keep it together. ibintu rwose tureka tubigume hagati yacu tubigumane sibyo dufashanye I know, I just... ndabizi nuko nyine When's it gonna end? nkaho ukeneye nibaza birarangira ryari Why is this happening? kuki uko biri kuba bwa mbere yapfushije bro wiwe umwaka ushize kubera iki ari we nashaka When my mom was dying, tajya ati igihe mama yapfaga died 2 years ago. yapfuye imyaka 2 ishize She was so sick. yari arwaye ameze n'abarembye I tried. naragerageje gatangira kumuganiriza A couple of months before she died, amezi make mbere yo kapfa nibwo navuye imuhira I couldn't take it. ntabwo nabasha kwihangana kubona mama ari muri iyo kondisiyo nibwo navuye muri Amerika I wasn't there n'igihe yapfaga ntabwo nubwo nari mpari njyewe when ubwo so this is my payback. rero mbaza nanjye ari nk'umuvumo ndimo ndahura nawe Saying screw you. maze mama yaranamvumye maze nk'ufite imikoshi man maze nk'ufite umuvumo hakuno maze mu byaro bararobamo akuma hano ni deburiyage nyine kwa kwiyeranja bya hato na hato Here. rwa rusambuza hano ngufashe haba harimo ibanga ibintu byo muri alimentaziyo kugira ngo w'inyatsi wabimenya Peel the two pieces. urabutandukanya ntabwo ari uguca ntabwo ibyo byose ari imbaraga kutiga kwanyerega nibyo muzira urakoze She a friend of yours? The girl that got killed? uriya mukobwa wipfuye kareseri inshuti yawe Julie No, not really. byari biri aho ntabwo navuga ko ari inshuti I knew her and everything, but nari muzi biri aho gusa It was just supposed to be me, you know? Quick in and out, nobody else, just me. nuko iriya byari bugende ntabwo twe dusigaye kwica umuntu twaruhuza tukiba twigendera Let the devil take your hand and God will make you pay. atateka igihe satani afata ukuboko akakuyobora ariko imana igatuma wishyura ibyo wakoze Now make it out of here, are we? banabo hakuno mugezi kuko bwakwishakamo ibiganiro kubera gucanganyikirwa masaha amaze kwihirika We'll make it out of here. turaza kuva hano nta kibazo Good. byiza cyane wa mwana niba ufite umutima ukomeye ewe arebye anabona kuri parafo okay hano hatangira kuza amayide atewe n'iki na situwasiyo hano araciye umuramba akaboko shaka n'ubundi zazishaka inyama bana akamodoka katangiye kuzuramo amazi shakologe nawe ari imbere komana akabi ni ukutunga boyfriend wimwe utanagufata ahantu nk'ama bikomeye arangije maniga yitonze cyane amaraso mu mazi shaka zikurikira amaraso atane kiboko shaka itijeyo direct niba birakora mujyana bw'abasaze we bajya mugana hakurya shaka ikurikira arajyana amaraso iri hakurya nabo bajya hakurya mugire vuba maniga vuba maniga akabwa kashiriwe imbwa se nibi subira inyuma imbwa yanjye Jesus maniga abuze gato yo yigize sasa hano urabonye umuntu yaca hano muri parafu umuntu yaca kubera ko ashaka nta muntu yayicikira
mwana akaze nkwereka uburyo wacisha mu mugozi Fling it. uri ibintu byakomeye murahuza abantu bagahuza uyu yaje ari igisambo uje kwiba alimentation aranaga akagozi gacamo Strong, but it can't take much weight. umugozi urakomeye ariko ntabwo waterura ibintu biremereye Screw this, I'm out of here. nta kibazo njye nananutse manager wa alimentation avayo jemani jose kaze mbereke ibintu njye ibi ndabizi neza ntabwo umugozi nkwereke bamupasa umugozi You can get through, you get help and bring them back. ati mwana waca muri alimentation ntibikunda kugera hakurya uzahamagaza umufasha turebe ko twava hano ibi ngibi buriya situation yakomeye abantu baratera ibibazo murahuza ngaho mukurure bakurura manager hakuno shakiri mu mazi hasi aca muri parafo ahinguka ahandi reba icyo yajya kuzana umufasha reba filime sasa nakubwira buriya bitandatu nta gihombo kiba kirimo manager yigize kabutura tayari ibi bintu njye narabyize bro urumva noneho hagize kujya kuba muri parafo harimo ibitagangurirwa ngicana ayiganyatowe manager y'amazi ari ikirimu mu mazi muzamure mwana nabikora mu muzamure ntacyo akivuga nta kibazo ayiwe manager sigara ari ikimane undagwa mu mazi manager chebwe tata we undabare ndacyari gisigaye bakinaga mu mazi chebwe data we manegane usigaye shakira poreza bereza ukuboko ayare shakira hirarya hey chebwe data we hano haracuwambaye bro sasa uyu bamunagiye imbwa ye You talk to me or what? uramvugisha cyangwa ndakwiyamye Heather, I didn't... Joe! Heather ntuzi batatuzetwa tanabigerageza Murderer. mwitanye gusa imbwa bubwa buriya abazungu hari igihe yanga kubyara akirerera imbwa ye hatuzi kubyara umwana akicwa n'amugubira agatsindwa wenda zitungira imbwa ninapfa ntacyo ntawe uri umwicanyi uri we Dog murderer, which is uri worse. umwicanyi w'imbwa bitaniye se n'uwica abantu How could you? niba ufite umutima wakwica imbwa gute utakwica umuntu Heather, I didn't have a choice. nta mahitamo nawe ufite sheri Shit. ceceka You always have a choice. ceka ariyo si ufite amahitamo Murderer. mwicanyi garana agatezi madara ntago ni madara sheri uriwe uyu nawe rero hano mirambo ni nyinshi arapfuye wasamye Marega yitonze hey Hey! yewe Pulled my weight! I can't get out this way! hari umugozi mbona hakurya nanjye ntabwo nawugeraho tekereza iki Give it a go! gerageza bitonze ubundi hari ikintu umuntu akora rero kandi ikintu usabwa Yeah! Can you see it anywhere? hari ikintu ubona na Oh, you're the one with the... hari ishaka kubona izi fera beto ziba zikomeye umuntu yayambukiraho gatoroshi paraxida akagwa mu mazi itoroshi yangira kajya gushaka itoroshi fata itoroshi vuba fata itoroshi ava mu mazi hano ndagendera ku ihombo mwana ibintu njye nabonye Chicken Norris abikora muri filime mwana araparamire You right? mwana ameze neza ra yitonze
Stop, keep going. Mwana komeza ugerageze. Ari ku ihombo. Ambukiranya. Mwana mwe nabikoze no muri camp. Boti camp. Ibintu byo kwa bintu twabikuze mu mafunzo bro. Mombe munsi. Arutaza amafunzo mwana. You're like 6 feet, keep going. Mwana komeza ugenda ziga kanya gatoya. Tangira kunanirwa mu maboko. Bakunda abantu baba ari aho ari kwiyahuza igiporezo na siporo. Ayiwe kubwimanuka. Grab on! Zamura amaguru. Aragerera mu mazi. Aragerera kumbe shaka. Aragerera mu mazi. Karayoga vuba. Shaka inyuma ye. Abura. Zasiza gutya. Sheri wina abagwa mu mazi. Andiga. Umuhanzi wabo. Umuraperi Perez kuboko umuraperi tayari umuraperi asaze gutya asaze gutyo nyine asigara akakuru ko bari nkuru ewe Sit around and wait for that thing to pick us off one by one. Mwana munasema turechara dukomeza tugeze shaka turyo umwe cyangwa. Very least I'm going to die on my own terms and no. Mwana ngiye nishaka mfera kumfanyira icyo nkora nawe twakwicana paka. Ratekereza ikizo. You're gonna catch it. Cyangwa shaka kuri buyifate. Babona hano hari nyama za busheri. Why not? Kubera ikizo. What are you gonna do if you catch it? None se no bifata urakora iki? Barbie and crack open the tartare sauce. So yanu ikora maga sauce cyangwa. The shelf, we're going to swim like hell to the entrance. Turashaka kuri icumu yageraho zokera na yindi kata. Need is a hook. Kuryari yanyeneye. Can't save everybody, mate. Nagwa atabara buri umwe mwana. That by now. Hari buri na society bura mu nuca abandi intege. It's not that far. Nagari kure cyane. If we can distract the shark, Nzawe twaba byashaka. get the hooks. Umuntu yaburi cyabona amatindo hano yakoga areba kuryo cyacomoka. I'll do it. Ndabikora. Papa ngwiki? No. Nago bishoboka. Not with your leg. My leg. Akaguruka ina kibazo. Dad, no, please. Papa nago bishoboka. You keep my daughter safe. Wewe untungira mukobwa wanjye sibyo? Happens you get there. Cyaba cyose ndeko amuvana hano. Papa sene papa sibura. Karangije kinaga mu mazi. Jemi Shakira hindukira. Zira vuba. Hari ahantu hari inyama shaka bashikisha zino shaka. Hano hari inyama zo muri busheri. Hano naho baza guhondagura hakuno. Ko bahondagura Shakira canganyirwa. Kobwa ava mu mazi. Rangije abura gato. Ko baracyari mu mazi. Ariko ari hakurya. Hano barahondagura. Bite byabo inyundo bahondaca inyama. Muri za busheri. Shaka yarayikomye irahindukira. Your turn? Jemi masa neza? Jeskwibye. Hereza hakuno umugozi uri agatindo. Gisabwa nta kindi. Tano rutindo runini. Ahambire inyama. Hambire itako ry'ihene, batari iry'inka. Bano barahondagura. Kobwa baranzara mukurura. Kobwa aramukurura vuba. Baramukurura vuba. Angije. Shakira miraza. Bamuvana. Hey. Ai gatata we. Good work, kid. Kozeneza mwana muto. Kumbu yaracyari muri depression. Yabuze umukunzi. Bareze umugozi hakuno mwana. Bakora umugozi bahambira hano ku nyama. Banage mu mazi shaka nigira iki? Shaka gufatwa mu itindo. Just want to. Hambiranya neza. Used to, huh? Because I can see by that look in your eye, whatever was there, still is. Mwana ndibona kuri amazi kureba ibyari bihari ubushize no byacyahari. Ibyo bine byahahise. Arimo nayo umukobwa umusore bujyare umukobwa akabona ko aracyari mu rukundo.
Trust me. Gezera. After this shit here, every Tuva muri uyu mwanda. long time ago. Ati byose bizaba ari ahahise. Gezera muri iki kijura cyambwa ati nkurikije ukuntu muri buriya mukobwa. Urukundo rwawe cyagiye nago rugeze naho rwagiye. Gatinze. Tano umugozi bahambira no ku cyumba. You still wear that? Cyambara ko kantu. Kaga kufe ka musaza we. Yeah. Cyane. Tina. You don't have to. Tina nta mpamvu nawe ntamumbe kubivuga. Have to do this, No, I Josh. just. Ntabwo ugomba kubikora. Cyane. I wasn't fair to you. Ntabwo nakubereye umunyakuri. I always set the boy. Rory did it for me that day. Atekana agaseti ngabo ariko Rory yarabinkoreye uwo munsi. But I should have been the one out there. Yakaba nagiye mazi. Yoshi wikishije amakosa. Nariyangaga nanjye ubwanjye. But Nariyanze gusa before I knew what had happened. Ati mbere yuko ibyari bube. Slipped away. Beno byose narabibuze. And I'm so mbabariye kubw'ibyo byabaye. I just wanted to say that. Muri make nayo magambo nashaka kuvuga nta bindi. I'm sorry. Kandi mbabarire. The thing is, Josh, Igihari ni kimwe Josh. you never had to say sorry to me. Nta mpamvu yo kunyaka imbabazi. All you had to do was say it to yourself. Ntabwo nawe wagomba kwibabarira muri wowe. I would have been there. Nakabaye nanjye narabaye. Hey, Yewe. down there. Yeah. Uramanuka cyangwa cyane. Bose. Banagaya nyama mu mazi. Shaka neza kurya inyama uko biri kose. Ndafatwa muri ratindo. Katurebe ibikurikira. Kombe psychology. Ndani mu mazi. Sasa ngabanye ibyago ica ku nyama. Senzira. Why didn't it take it? Ujina kifashe na. Tegereza. I think it's pretty obvious. Ega ibintu byigaragaza. After the past couple of hours, it's just Maya basaya yaciyeho. live bait. Tugomba kwanonga gatego. Do I look like I'm joking? Rana ndimo nakirasa. Get down! Bato bajya hasi. Stay back! Stay back! Ngeza msubira inyuma. Look for you, Doyle! We na utabaye sasu ryawe. What about the mask on the body? None se mask yari murambo kumbe cya kijura. Hey, Cyavanyo mask cyambi ku murambo. now how about Naguranye mutuze. it really is a pretty Ye shaka nane cyane amaraso ashushe turashaka umuntu umwe turasa. Tumunaga yamba afite inanjoro. Hey, Doyle! Uyu mukobwa na turi bukoreshe rero. Me. Kebe nyumva neza. You don't want to do this. Ntabwo ukeneye gukora ibi. No. Wowe ibikora uwo wishe bya mbere byabaye. So you let it go, and we can work something out. Mwana reka umukobwa agende turashaka ko tubikora. Ngo mwanjye polisi we nawe. Evuga umwanda. One! That's not going away! Wona rasha n'umuntu ntabwo murumva bare n'ibintu tuvano. Ndafungwa. Catching this fucking shark! Ndako tumurasa tumuye shaka. Happens! Ibi bagenda biraza kuba byabaye. Ntabwo umukobwa mu mazi. What thinks about touching her? Batayudeza kumuvana mu mazi. Yashize nanjoro hehe. Ishati y'umukobwa. Cyayare. Mugenzi we. Cyagiti bari bahambiriye iki? Sako yakaje. Bavana y'umukobwa. Semushaka kumufasha se. Think it needs live bait. Yakano no aro dukorera nk'iki? Nk'agatego. Well, Nanjoro mwe gufwa ry'urutugu. Musenzi we rero. Ogiye kudukorera nk'agatego kugira ngo dukore iki? None filime yiswe bait. Reko tukafatishira shaka. Naso rishushe. Shaka yaje shikwanyaguza.
ayiwe urabira ibiki sakuza ibiki tayari ikimufisha mu yewe data insenzi irarya mane dufashe nanjoro ifate mu kanwa bagize gutya abona umugozi urimo aragenda bamenya ko byako biri kose tu kumbe nanjoro yafashe hakuno mwitama nanjoro aha Oh my god. mane nyagasani shaka imbaraga bifite byakoze it worked reka rero turabuje twava hano aba nabo hakuno sasa oyo sheri we yariwe I don't think anyone's coming for us. ntabwo nyakora umuntu ubuze ko yadutabara I think if they were, they'd be here by now. iyo aba bari bakabaye baje kare I don't know. ewe nanjye simbizi nkubeshye se Maybe they're trying wenda barimo baranagerageza kuba baza gusa with the same shit we are. cyangwa bakaba barwana n'umwanda nk'uyu turimo bakiraho kumbe ka kabwa yamuserebende yabo yamwa yitwa DJ Jesus yawe ubwo butera umwaka ugana no kubwejagura anga kare kwa DJ kare kubwejagura kumbe shaka boy Mr. Psychology nimba muri aya mazi arimo shaka imwe Bully! Mana nyagase mani shimwe It's a sign. ni ikimenyetso buno buga bw'ubutera mwaku iyo karokotse menya ko nta mwaku warare ari amashaba sasa maniga nk'umunyamibare n'abatangira mwana yabo ukuntu yava hano gatano kumbe shaka acasirikira aho ngaho n'ikigozi Erezani ikiganza nkwereke hano gahunda ni ukugenda gake gake kubera umugozi wafashe muri shaka baramenya hiri wabona uburyo bacika hano uzi ubwenge ni ukwinaga mu mazi gake gake bakiraho bumva ari ukubita ku cyuma cyangwa utanga sinyari akora ibiki yewe ni sinyari yo guhamagara munakomanga mu njyana runaka genikira It's Ryan. ni Ryan Oh my god, it's Ryan. mana ni sheri wanje Ryan I have to go get him. kanya kumureba kanya kumutabara kirami wijena wa mwana we bana abakobwa bana kurikira umwana wanje sibyo ndakwinginze kurikira umwana wanje wa mwana ibitaza haje Josh zakuno muri car park Josh nimba wari uhari muri preza yagiye afata umu expired eggs ndagutegereje rega n'umuntu uri amuhamba urumva nyoko warakubaye n'umukufi wa brother wanye ibigera ku kinkunda amuhamba ngo ni Steven wo muri Singapore akakubitwa n'ibitagira amana ndagaruka mu kanya sibyo amaka motivation I'll be back soon. Ageze aha borotoroshi He's down there, I know he is. Hana amazi arimo arinda naho hari ndahazi Wait here. tegereza hano nawe sibyo injira amazi muri kano n'igitoroshi Is he there? hari ubonye One. hari umuntu ubonye cyangwa Alright, give me a hand. ndashaka kumufasha sibyo So that when we open the one downstairs, we don't flood the car park. reka turebe uburyo ki twafunguye umuryango kugira ngo hasi turebe ko twafungura amazi arimo arava hanze yinjira indani bafunga umuryango umwe kugira ngo bagabanye pressure y'imbaraga z'amazi bafunguye hano amazi tayari basa n'abayarekuye
nabo baziramo. Jamie Ryan hari shaka hakurya, hari shaka gwagwe ki subira inyuma. Uyu arakomanga naho burira ku modoka hejuru, akubise ku modoka. Josh kirahindukira. Hey, It's Dad's car. There's a gun. ni modoka hapa harimo imbunda. There's a gun in the back. Hari modoka imbunda mu modoka inyuma. Ni modoka hapa ndayizi. Sasa rero gufungura hano inyuma ku modoka. Uyakubita imbere, sakajya guca imbere. Nabaze inyuma mu modoka. Bano barakomanga uko bakomanga. Yafungura hakuno. Fungura hakuno. Abura gato. George gira vuba. Zana vana y'imbunda. Shakiri mu mazi. Maze gushyira imbunda hejuru. Muri abana abazungu kenshi abazi gukoresha imbunda. Cyane kirengeje imyaka 18. Ushaka wahabwa na license arashi imbunda munaga. Rakagira Rambo. Utura mu mazi. Shaka imbere ye. Ayare. Rumena babu yaraturitsa. Oh. Highway. Yambera nayihaye. Vayo. Kumbe nayo bagize gutya. Yumvimo mura y'amaraso. No good this side. Banabo hakuno. Brano za bati. Aya mazi ko yagabanutse. Hano babonane tindo. No kwideburi. Dufatiye umugozi w'iyi modoka. Rego twahambira no ku muryango. Neturanye tukucana imodoka. Banabo baciye hakuno. Cyafite ya mbwa muserebende yiwe. Burongo no gushaka buri cyo bava hano. Muzehe nawe acyacumbagira. Shaka imwe yapfuye. Dad! Papa, Jamie! Inabaza hakuno ku muryango. Man, shingo papa. Yeze gutya. Behind the ramp and out of the water. Yese mu nyuma yinuza. Arije kura buri cyo bafungura umuryango. Hook this up. Cyenge kukizamura. Get out of here. Turabica umuntu yava hano. Bakira. Mutingito. Mutingito. Nyubako yacegeshwe. Barakura kuza ariko sinzi. Turore. Highway. Yaranje vayo na kabunda ke. Yesa mezane zara. Tina. Josh yakun. Shakiri mira yedisenye ibintu byose. Get out of the water. Yesa mva mazi we. Anigarangije. Yazamukira ku kigozi. Nabanzara loading. Baya kaje yabura gato. Raka. Rangije. Yarashimuna ya Jamins. Batisha umugozi hakuno ku muriro. Batisha umugozi mu muriro. Maniga bayo yitonze. Simbukira hano. Bano bose zavuye mu mazi. Maniga yitonze. Shaka uko yakazamutse. Sabu pista bw'umuriro. Ya polisi kumbita.
kaba gafite volte nyinshi bitishisha ku muriro, umuriro wanakwica urebye nabi. Tayari ntabikoze mwana, nangijana ku rundi muriro, tura batiri y'imodoka. Jira amazi. Josh. Mfushe umugabo n'umuhex apfe. Akubwa amahirwe umuhex ni muzima. Yitonze. Tayari bagize gutya zari shaka ebyiri. Ese nazindi zari nani byo nibaza. Baza baca kuri cya kimodoka. Yafashe yamwe ngo ni muserebende banze igihe hanze. Mugi wangiritse. Yara hanze. Hano namwe usanga abantu bashize. Nese nabivuze. Baza ngo wapfuye yapfuye. Ngo arije batabara, urumva? Uzamuntu yikoraga muri alimentation yiboneye ibandi. Abona nibandi ko kurumva bahana urukundo. Turakora ikinonda. Start over. Gutangira zo start over. Nta kindi wakora muri situation nk'iyi. Ibikorwa remezo hasi. Iki ni iki hasi. Ndibira. Umuji wose ariko. Ndege zinazo gutabara zaraje ziratabara. Ndibira. Chibwe tata we. Hasigaye mugenzi bya bisiga byo kuzabara inkuru. Imana ishimwe nayo irarangiye. Ni 6 kwezi na 2 ku cyumweru. Yari the premiere for real. Hasta la vista. Oh, the shark has pretty teeth, dear.